mbola ho ataoko émission magnaraka volagna amin'ny président respect mon colonel Mikael hoe raha agnatin'ny mandalo agnatin'ny Facebook. Fa nagnazavazava momba azy mon frère Fabre fa mbo hidirako en détail be ny mikasika izy. Fa niany atsika publication naka rangoaly igny hoe mafanafana mahagaga malany fagnahy mampandiniky ny fanodian-draha amitsika varatra agny ilany andrefa na diana aizatsika izy. Ataoko hoe fandrifian-draha nefa mampanontany-tegna. Raha roe tiako volagnina amizegny ny hoe afa nisy fotoagna nalefako teto tamin'ny semaine roso igny fagnazavagna baka amindro tompony andraikitra directrice ny décentralisation ni aménagement de territoire faritry Diana zany hoe Diego Ngevorano Ambilobe Ambanja Ambaribe. Nagnano ro tamin'ny Juma ta Diego Ambilobe. Monsieur le ministre tagny nagnano ko ro am le 12 be mazava Sambrano Ambaribe. Zegny volaniko hoe fanindrian-drama ity sa misy antony manokana am Ramandalo région Diana io tam semaine igny ndraiky semaine ty. Eto tsisy hoe mivolagna olo na mankala olo. Za koa am fo madio amin'ny asa madio mangarahara na hoe transparence ny nataony ministre ny fanajariana tany na ny ministre ny aménagement territoire Salmana. Merci aminao monsieur le ministre magnano sanona. Fa tsao koa fotony zay efa fa malilo mitandrigny volagna ambaranareo nefa tsisy fetraikiny amin'ny vahoaka. Fa maromaro ny teo zay izy le mpivolagna zay nefa tsy mety hita vokatrany mantriky vrai hoe amin'ny vahoaka voany le problème tsy hitanareo na modianareo tsy hita, tsy regninareo na modianareo tsy regny agny amin'ny faratampony. Resaka tany le raha monsieur le ministre fanajariagna ny tany sy ny fananantany aménagement et territoire zegny nataonareo hoe faobe nitondrasanareo izy amin'ny faritry tapany avaratra nosy ilany andrefa région Diana. Bonjour atsika jiaby, salama atsika jiaby. Fa zao ny magaga monsieur le ministre. Matetika nareo baka agnabo agny avy eo magnazava, mivolagna, midétailler le raha hoe hivantagna amin'ny vahoaka. Fa nareo koa fa magnamboho magnarijery ro olo mpiaradia aminareo io, magnano lefaka ro magnano olo verijery nefa nro ny foagna. Zao boka problème ataoko problème izy matoa zay top tany amin'ny faritry zegny andehananareo regny
anareo tompona ndraikitry ny fanjakagna ambony mivolagna hoe apitraha amy tokony plasy ipitrahany zanakane mahay asa reo, mavita asa reo, mavita mitondra tanànanay reo. Dikany olobe ray aman-dreny anareo, tokony henareo anton'izay mitaky raha zegny. Fôtiny 65 ans zay avoarabika mitrotro fo. Surtout ataoko intelo, surtout zay mitapany avaratra province ny Diego. Apetrako fagnontaniagna monsieur le président, mes respects mon colonel Michael, si ny lehibe ny gouvernement ary ny gouvernement amin'ny fotoagna zao hoe fagnavozana. Apetrako fagnontaniagna ty, zay province ny Diego ma ino problème nareo? Zegny ny mpitondra avion ataonareo déchetterie aminay agny. Tsy manjara ro Diego province. Zay tsarina regny mba hoe ke tira na ravoravo zay vahoaka province ny Diego. Na ça va? Na diana. Zay jiaby zao nanjary ça va pas. Tegna ça va pas. Zay sady fa tsy ça va, no fa tsy diana fa zay fa ça va pas. Or, ny volagna indraiky raha isorako vepan'ny province ny Diego fa eky zigny raha ngoely igny may volagna fa vo pression donc hoe koa nisy province ny tolona ary natolo maro tsisy karaha zay tamy province ny Diego, nefa zay atao déchetterie. Allo ataoko karaha zay volagna, ataonareo fagnariagna maloto zay kobaka ambava, résultat zéro. Avy amin'ny volagna anaka matetiky hoe zay province ny Diego ataonareo vorovorony amboa. Ataonareo vorovorony amboa zay tsisy raha tapaka, tsisy raha tanteraka, misaraka amin'ny fagnoroky mastay. Zegny anira mavoa zay province ny Diego. Marary zay vahoaka. Zay gony Madagascar nareo. Ndre mety izy 80% province aminay Diego agny zay malagasy fo. Fa zay tsy karaza la raiky nangataka. Mba ho garamaso. Zay teraka zay fa garamaso. 80% volanko. Les vrais zanaka province ny Diego. Surtout faritra andrefa Diana. Fa magnino zay atao karaha ty? Mba tianay valiagna volagna zegny azafady, monsieur le ministre, andesa volagna zay monsieur le président, colonel Michael, magnino ma zay avaratra atao karaha io? Ino problème nareo amin'ny avaratra o? Ny volagna za teto il y a quelques jours, koa fa tsy mety aminareo ameza indépendant zay. Le indépendant tiako volagny boka tsy azondry sasany. Mangala ohatra simple za. Monaco, la France. Misy mpanjaka ao. Fa izy la France. Mampiasa vola euro izy. Fa izy manana royaume. Communauté nazy mahaleo tegna Monaco. Zay province ny Diego ne tokony ataonareo karaha zegny, zay koa fa avavahanareo. Ameza zay communauté ne itondrane province ny Diego. Fa zay ndraiky malagasy, zay ndraiky Madagascar. Donc mazava raha zegny, simple koa zay zala. Oleky zay ndeha ataonareo déchetterie. Non. Rango 65 ans nazao egny indépendant. Fa nandady trambogno aminay Diego. Surtout nanomboky 2002. Non. Comme 91.
91, 2002, jusqu'à Niana Marienkieka. Non, maresaka raha mazay. Maresaka raha ataonareo zay. Ke miala tsiny, miala fona, agnatsoko kofia. Aminao, monsieur le ministre, aménagement territoire. Na ny hoe fagnajariagna ny tany sy ny fananana tany. Mba andesa volagna anakazegny. Am monsieur le président Michael hoe ino ma problème province ny Diego. Jusqu'à niany ane korontagna farany teo olo maty marobe taminay tagny igny. Izy volainy vepaniny pour réglazy tsary nataonareo koragna tamin'ny gouvernement tao ny tamin'ny fitondragna fagnavoazagna ty. Zanakanay asidinay, rahalahinay, tsy haika an-tanàna, maty boly, nilatsagna lio. Nefa nanareo agny mihetsika raha hely, enquête parlementaire, mihetsika raha hely, niresin'ny président, niresin'ny madame président, nandeha ministre zegny hoe, or le olo baka aminay ao io, sasasasany magnano izy mandeha aminareo agny, mitondra vandy. Agnontania zay vahoaka, agnontania zay tompy tanàna. Fa tsy olo milingilingy mandeha aminareo agny magnano vandy. Igny tandrignesanareo vola. Mialatsiny monsieur le ministre. Mba tiako valinareo volagna zegny tegna angatako azafady aminareo mba valia volagna zegny. Fa lera mitady sezy rô, lera mitady velotegna rô, endro any tamin'ny misy province ny Diego. Fa rô koa fanavy eo ke lera koa. May mazay to karaha zegny. Zegny question poseko aminao, monsieur le ministre, mba ndesinao premier ministre ndraiky président hoe ino province ny Diego. Mba dinia koa ny zala. Mba olo mananjanaka mananjafy anareo. Nateraka viavy anareo. Zahava raha mandalo amin'ny cure. Anareo tsy megnatra. Toile de tente andeha petraka anareo amin'ny cure. Magnino moa? Namiako solution nareo teto tamizigny. Hoe, le caserne. Efa tsy miasa aminay Diego ne, maro caserne tsy miasa ao. Magnino tsy renouveler? Ame budget zay agnamboarane caserne ro ataone campus n'université ne. Kofa tsy amboarinareo raiky amin'ny cure. Fa zay tsy andeha mezanareo toile de tente. Zay manazo ny cyclone. Sa zay nisy inondation. Antany ravagna cyclone ndraiky nisy inondation baka olo ampiasaigna tany tentene provisoire. Zava raha nandalo. Solution faroe ny anjagnambara izy. Nagnino moa reto directeur, tsy haiko nino, tsy haiko nino amin'ny cure, amegna tragno vato, chambre. Ro boko mipetraka koa babandro, dadindro, dadilaindro, zamandro, angovavindro, asidindro, ro jabaka ambany vola mipetraka agnatin'ny tragnony fanjakagna. Magnitsy le tragno pitrandro io, amiagna le mpianatra ny cure, mipetraka mandro, en attendant, aboko tante io, napagnapitrahana iro directeur vandivandy, pokopoko mavandy aminaro agny io, amin'ny cure ny Diego. Ataova vice versa le raza la. Mialatsiny monsieur le ministre, za tsy masiaka, fa fombako mivolagna maresaka, parce que za tsy mahay mitsiko. Boko za tsy mahay misolelaka ny minolo. Fa ela nagnatsoan'ny mamako za tamin'ny biberon. Ke mampanontany-tegna, ino exactement ma problème, zay fitondragna anavy, surtout nanomboky 75. Mafy raha mazay province ny Diego, mafy. Tegna mafy, tsy haiko. Raha zegny hainareo fa nareo magnano sakodimpanigny. Anareo magnano topi.
Niany anao navy taminay Tambarobe. Gaga za ary talanjo. Eto tsisy fagnavagna malagasy ho président Mikaely, malagasy jiaby atsika. Atsika koa mamatsapa fa atsika jiaby malagasy. Zay ma tsisy fomban-drazane varatra igny. Zay ma tsy me mampisiky olo kitamby. Fa nagnino raha nataonareo niany ry tsy mikoafy nandeha nampanovina o raha amin'ny amin'ny tany Sakalavana Ambaribe. Zay koa manana association oe. Ko association zanaka ny Ambaribe zay misy o. Fa tsy falegnana olo volanko eto tsoko avadiky ny sasany hoe azoko be tegna nagnaboaky. Nakaboaka parce que tellement iro vahiny tsy vitany vahiny baka ivelany. Zany hoe ampitan-dranomasiny mandoto tanànanay ao. Mbola le vahiny samby gasy koa mandroboka tanànanay ao. Za tsy megnatra mivolagna, boko tiako olo mamaly za. Surtout reto tsy mikoafy reto. Reo tegna mandroboka tanànanay ao. Ary reo ministre, reo io tegna mandroboka fandravagna tany ndraiky fangalagna tany aminay io. Na ino ma zay taloha tsara nisy problème ny tany. Raha dadinay tany, jusqu'à zay zanaka, jusqu'à zafinay io. Fa rango naviany le vahiny samby gasy mandroboka lazan tanànanay. Zay ty mba mandeha aminareo atsimo ary. Mandeha zay ary Mapikony, mandeha zay ary Port Berger, mandeha zay ary Pasinatera, Ankeriky, Antongbe, Agnalalava. Zay tsara reniko hoe zanaka androbaka varitra nandroba-draminay eto. Fa magnina nareo avy aminay io tsy vita tanànanay fa lotovinareo anaovanareo raha tsy manjary. Anareo bakagny abaka io koa zala. Nde fomban-drazana ne mbola kitsakitsanareo hoe no mampangotany tegna hoe zay eo ma tsisy viavy me mampisiky ny kitamby. Zay eo ma tsisy association ny viavy mehe mitondra lambahoany igny fa mila nareo tsy mikoafy. Tsy vitanareo Tananarivo fa mamango zay marteau hidiranareo tsy mikoafy. Mialatsiny monsieur ministre, sa hoe zanaka ny tsy mikoafy anao ke tsy maintsy association tsy mikoafy io. Za tsy mitsitsy volagna. Karaha io ne nataondreo olo teo talohanareo regny. Leranareo lomeny sitriky goakagoaka taminay Tambaribe teo. Ndreo mitsakaraka association zanaka n'Ambaribe andoky ampihina havandreo, babandreo, renindreo. Fa niany naboaka nareo eky hoe ty zay tsy mikoafy mandidy manapaky eto Ambaribe no. Mampalahelo monsieur le ministre. Mampalahelo. Nefa nanareo agny mivolagna hoe fa malagasy araiky atsika. Sakalava tompon-tany. Antakaragna zafiny tany. Misy association neo zafiny tany tompony tany. Na ino tsy rona patoty io. Faroe. Zay mo tsisy animateur. Zay ko misy animateur maro e. Ko animateur zegny eky zay tsy afarinay baka andafy. Jusqu'à ta animateur mbola andesinareo baka amin'ny tsy mikoafy agny. Zay ne manana reharehane zandroko ralahiko Jean-Luc Tonga. Na ino tsy nikainareo teo Jean-Luc Tonga nagnano animation. Reharehane zandroko ralahiko zokolahiko Mourchid. Na ino lerany somaro Mourchid avy ary. Fa nagnino niany kabary nandeha natao tsy mikoafy. Animateur tsy mikoafy. Nampisiky lambahoany tsy mikoafy. Oh.
Makorely aminay io tsy mikoafy. Koa makorely aminay io ministre tsy mikoafy ro jiaby. Normal feno aretigny sida aminay io. Miala tsiny zala. Tegna ialako tsiny. Mba sahava raha zegny azafady aminareo impiry zany vola ministre ny tourisme. Izy sady gilany goa marigniny. Ke anao niany na avy ao monsieur le ministre. Heko raha zay tsy midika amin'ny territoire-ny asanao ma ministre aménagement de territoire anao, fagnajariagna ny tany sy ny fanagna tany, mais anareo samy ministre o mba ampita aminamanao ao zegny amin'ny président, oh mitaregny ro tompon-tany empaka tofoko ro. Raha tsary nisy taminay teo manjary misy. Aboko atao efa olona avaratra ratsy fagna, olona avaratra tsy tia olo. Mba imaginenareo boka zay zo maro zay Tananarivo. Zay koa magnara ataonareo amin'ny avaratra ao Tananarivo indra ataonareo. Azadigna problème be tam resaka kery. Resaka kery nilefa olo aby regny baka tatsimo tagny. Navy Tananarivo ro ni raha nambaranareo ta Tananarivo. Aza mijanona eto nareo fa makanesa miana avaratra. Hay. Adigna nareo zigny. Ni lasa tsy fagnadigna mba hitanao ny hoaviny amare. Navy taminay tagny ro baka tatsimo tagny zay tsy niafahafa. Maro amindreo tsisy carte d'identité, maro amindreo tsisy papier. Fa ro navy taminay tavaratra tagny ni resinay. Oary ro nagnara tsy manjary. On tetikala, on mandrava, on mamonolo. Ai amizay le hoe samy malagasy atsika. Apetrako fagnontania. Azafady anareo tsy haiko nino exactement ndraha tianareo aviagna. Fa za tsy me mandiniky ty. Za tsy mina haitry hoaniko feliky. Za tsy mina katy. Koa za fo katy io tsisy ampina. Fa za ndraiky tsy karaha omby voky vo mandiniky. Fa nakara hitany masoko raha iainako environnement naka andesiko mandiniky. Indra misy. Nikoragna anao monsieur le ministre resaka tany, ady tany Ambaribe. Hainao problème io ady tany io. Sirama koa fa naty ady tany navy tamineto. Ary vahiny baka ivelany malagasy karaha zay no midika aminay ao aviany ady tany aminay fa koa zay tompo tany fo zay tsy miady tany. Fotony nino? Zay tompo tany nandova tany dadiny dadilahinay, dadiny dadinay, babababanay, mamamamanay. Donc zay tsy andiady tany. Fa anareo le vahiny malagasy karaha zay baka Kotsatsoro, Bimapetsy ako tany naviagna avy aminay ao ataonareo tsy bebe zay otorognanareo efa za misy olo haiko agnabo agny, za misy ministre haiko agnabo agny, za misy olo haiko amin'ny ino ministère ni domaine. Taratasy fo milatsaka baka emploi. Tapoko zay tompo tany miadzigna amin'ny tribunal zay hendraiky gadregny. Ino amizay raha misy le avocat maloto jery aminay ao io kam mandetiky zay tompo tany migadra zay ingay maître Rufin. Monsieur le ministre, nisy taratasy nataony Rufin tamin'izy nanonga taminareo ta Tananarivo. Za baka nagnano émission mivolagna izy teto ny lomaizy nanonga taminareo ta Tananarivo tagny nagnano taratasy izy nandeha amin'ny Ranaba Fanirisoa. Taratasy iny transféré ny Fanirisoa
nandeha taminao monsieur le ministre neliko anao tam'zegny ka magnino tsy sanctionnenareo zalahy maro koa ny scandale nataony zalahy io aminay io zegny magagy le mpagna scandale tsy agninareo fa le vahoaka top tany managna tany nandova tany igny ndraiky apaningagna tribunal gadregny hen maître Rufin problème ni resaka tany velokasy fils hen maître Rufin problème ny fatin'olo pe à son âme zandrilahy kely igny tamin'ny bazar kely andavako tokony hen maître Rufin raha nataony tamin'ny vadiny tagnatin'ny tokantragno nahavy ronsaraka za ndraiky tsy hidriky amin'igny fa tokony eny fa magnino olo karaha regny tsy sanctionneigny fa zahay amy taninay amy fanagnananay lovanay potegny mialatsiny monsieur le ministre zalahy tegna ialako tsiny aminao agnajako anao mba zahava raha maloto aminay eo fa zahay avaratra agny azafady zahay tsy déchetterie wala zahay tsy jangoaniky agnanaovanareo raha malotonareo basy nataony jiaby taloha zay depuis 75 nandeha ty jusqu'à la même chose raha ataonareo zay avaratra agny normaly zandry pour réglage ve pas ny volagna hoe monsieur le ministre ino loatra allo tandrignasantsika volagnanao eo amy 20 minutes eo za boko mipody aminao monsieur le ministre tongeto tegnanay ny rahampanjakana tsy misy raha mandehandeha ho azy tsy maintsy misy fotoana ny référence légale zay na vo afaka anatanteraka ny rahampanjakana nandianako eto dia tenerana tamin'ny premier ministre ary anatanteraka ny zavatra zay tongeto tegnanay ny rahampanjakana tsy misy raha mandehandeha ho azy tsy maintsy misy fotoana ny référence légale zay na vo afaka anatanteraka ny rahampanjakana nandianako eto dia tenerana tamin'ny premier ministre ary anatanteraka ny zavatra zay efa nampananteneny nampanjakana fanavozana zay tarimy kolonela Mikael resaka raharahantany resantsika eto anisany miteraka tsy filamina anatin'ny fiarahamoniny ny resaka antitany dikan'izany rehefa voafahantsika ny ampahany betsaka amin'ny resaka antitany dia anisany hampilaminy fiarahamoniny zay ezaka atantsika zay mahay texte atsika rehetrarehetra io na ny tompon'andraikitra domaine topo na ny ben'ny tanàna na ny eo amin'ny fitsarana fa matoa mbola misy olona misy amitsika mihitsy ny tsy manaraka texte misy amitsika mihitsy ny tsy manaraka rano ka zay ny hahitsitsika topolasy topopary fa magnatika reo kofa mampanara-dalàna tsy misana ary tsy manana ninahy teniny président Mikael tsotra satria niteny zany taminazy hoe manakory moa zay afaka mandre initiative fanapahan-kevitry manokana zao nambarana rehefa tombotsoam-bahoaka sy manaraka ny ara-dalàna dia resony ka ho resoko ny andraikitry avy ho resako aminareo ny olana nosy be nalaza resaka sakatia misy bella nanahirina tao denafikatiko ka décision raisina ministère dia fanany bella rimna talana zay
Magnaracchio, dia Ampanaratskalanana, satria ny réserve foncière touristique de Nzano Fanzaka. Fa ny tany any Fokololo dia hameny tanteraka ny Fokololo amin'ny alalan'ny opération domaniale concertée na ny hôtel. Dia mahazo matoky zany ny mponia sakatia. Zay faritra efa taninareo dia hameny anareo amin'ny vidiny farany ambany 5 ariary ariary 10 mètre carré. Efa mandeha io opération io, efa niatsehin'ny tompon'andraikitry eto amin'ny topo domaine efa magnano ny opération ka aza miahiahy anareo fa ho lasanareo tanteraka ny taninareo fa tsy ho varavany vahiny ny plasy rehetra. Atao sahala amizay aby ny tany jiaby zay tratra eto Madagasikara fa ezaka moa zay fa ho atomboka atsika eto izy. Anatin'izay moa fizarana titre eo amin'ny 600 io, titre tamin'ny resaka ODOC, opération domaniale concertée. Efa zavatra zany anatin'ny concertation, anatin'ny fiarahamiasa, fiarahamanidiniky, fiarahana manapa-kevitra ka mandray anjara betsaka amizany ny tompo tanàna, ny ray aman-dreny, ny président fototany, anareo ny mahay ny limite ny taninareo ka zay fanapahan-kevitra anatin'izay fandraisana opération fort be zay zany mitondrasantsika ny fizarana tany manomboka izy eo amintsika ny tompo tany mahay azy hoe atretikatreto ny ranona, atretikatreto ny rayano fa tsy misy ditiko fehilehibe avy ambony avy any fa tena anatina concertation nanaovantsika azy ary ho 10 ariary zay no vidiny tany manomboka zay anatin'izany eto. Ny titre fort be dia titre définitif, zany hoe irrévocable, tsy azo soloana, tsy azo anampiana, tika zany tsy azo vozy. Rehefa anao mahazo titre fort be efa ninao définitif, tsisy olo mahozolozonanao akeo ty manak'izay. Nisy ny bec da ministère taloha vala verbal izy io nahazo reto lehibeny sampandrarahany fananantany tatoy na ny domaine topo hoe ajanony ny resaka famarotantany amin'ny renosy jiaby manodidiny sy amin'ny toerana aizana izy io Montfaso, rehetrarehetra. Zao zany leve io alefaso ny fidenina tany amireo nosy sy ny toerana Montfaso zay mampararaka asika ampanarana ajarana zay zavatra zay. Atsika hanavao avadika atsika ny pejy, avadika atsika ny asarainy tantara. Hatramizay ary mamaly fanontaniana sy fanontaniana fitakiana zay raliny nataony député Vekana. Magnino moa ziza 1000 mètres carrés fogna ny droit azontsika angatahany atoy amin'ny faritra. Fa rehefa loatra 1000 mètres carrés amin'ny commune urbaine io efa miakatra any an-tanimana. Ny décentralisation taoko fa tsy maintsy miboaka amio resaka concertation nationale. Fa zahay ataony ministère efa mamolavola fagnavozana texte efa lany andro zay hiteraka tombontsotsika atoy amin'ny faritra. Ka efa misy volavolana degré ao zay ampiakarana ho 5000 mètres carrés dia anjarantsika tao no magnano azy. Dikan'izany raha manana 10 000 mètres carrés nao
Serena rufa izy zanoko zay tena manandro amanjany kohelihely fa zany miakatrany an-tanàna io le décentralisation tsotra io tena mampandrosona ny pouvoir central pouvoir de contrôle tsotra ne fa ny finiavana hanano no tsy manana sasany taloha c'est-à-dire mpitondro fa miova fa rafitsy zay matonga misy fona famongana isaky ny zay fikitamina volotano zahay tsy hoe fanatanteraka zany fa minahy vahoaka rehefa tsy miaraka amin'ny vahoaka mpitondra tsy miaraka aminahy izy rehefa nao miaraka amin'ny vahoaka tohanako nazy zay misy olo député d'État rehefa tsy miaraka amin'ny vahoaka avy zay iny zany mikasika ny compétence ny compétence tsika teo 1000 mètres carré à partir de 1000 mètres carré defa miakatra tanàna ka efa manova zay ao tsy hoe le boky izy io raha à partir de 5000 mètres carré vao miakatra ataoko fa efa bebe zay maro dia maro zany le vision zay ho ataonay ao ary zay nangalako technicien mahay miaraka amiko ministre zany manko mandrindra ny resaka politique ministre tsy voatery technicien fa rehefa miaraka amin'ny technicien mahay dia lasa mahay ministre zay fa misy ndraiky ministre na atoro angalatra fa ninatilohany ao nosy tsy apitako efa nanena baiko teo hoe efa misy telo fa misy olo angalazy zany olo angalazy fa tsy teo libona amizay tsika raha mariny tsy misy raha mariny tsy misy volaniny izy député zao zany anatiny nampanahiran'olo mifaritry maro teto Madagasikara ny nanaovana suspension prescription acquisitive satria rariny aloha raha nahatony izy satria naralotiny maro nindesiny nangalarina tany satria tany efa titre borné niozany tompony manatiny roapolo tano dia azonao atao mangataki fa aza mbola mitaiky fa efa navozinay zany ny fomba tsy afanana mangalatra tany milatsiny fa ndraiky tsikatry fona elezy rehefa fitsarana dia induit en erreur ny fitsarana nohony fahaizantsika mikarakara taratasy dia manaovitra ziny amin'ologno lasa miteraka ola aty ka efa nasiany balise izy ao ny projet de décret io efa niakatra any amin'ny ministère ny fitsarana dia rehefa mipody aviany izy io dia angalo conseil prescription positive satria décret namoahana anazy fa tsy décret koa zany ny amahantsika azy ka mivaha izy io fa misy article vitsivitsy aroe zay titiny anisany nampidinay ao ny justifiena hoe roapolo mpanomariny ve olony teo mipetraka teo dia nomena hasina président fokotany satria atsika rehefa hanamarina fanamarina-ponena dia mangala ny certificat de résidence zay dikan'izay hamposiha amin'olona rehefa mandeha mipetraka amin'ny toerana araiky manorata any amin'ny registre ny fokotany ka anisany pièce ilainy ny fanamarinam-ponenana nataon'ny président fokotany mba hanamarinana tsara fa olona hoe tena mipetraka atao mariny nandritra ny roapolo tano ahafahana manaotra le tany aminazy dia zany anisan'izay ka tsy hoe lazany izy io hivaha ny olana na tsy anatin'ny nosy be koa ny nosy mitsio efa halamintsika nosy mitsio misy belle fitotiky koa efa tamin'ny andro ny ministre ny aménagement tagny amin'ny transition taloha tagny zay tsy mazavazava dia fonatsika belle io fa dia hosoratatsika amin'ny tompon-tanàna ny amin'ny place tompon-tanàna ny tany misy rama
tany zany misy olo tompony tany tompony marina tsy fany oka zay tegna tompony tompony za tsy magneliko vahiny fa raha ny vahiny kosa no miakapareny ankamaroany tany tsy azo isika teny zany ny antony mahatonga zahay irevize ny vitiny tany atao farany ambany problème zany be loatra vola laminy vao mahavita mandrefy ka misy prix zany ho affichetsika isaky ny toerana satria samy manana ny prix arakaraka satria eto vocation touristique sasany tsy zay ka misy prix ho affichetsika zao farany ambany de tsy miakatra amboniny ary hahazo beko enjana ny tompon'andraiky voalohany atao amin'ny torandraiky domaine sy ny topo tsy mampiakatra amboniny ny mahatonga atsika tsy de manana tany de lasa mivahiny mpanambola ny mahavita zay io fividianany vahiny tany misy fepetra tokony halany ary anareo be tanàna agnisan'ny responsable malasina tamitsika be tanàna eraky madresika ary raha tsara ny olo hiasa hanano usine izy hanano zazavy fa tsy de hoe handro fisan'olo fananam-bola de lasa natombontany tsy zany zay tsy azo ka mikasy fangatany boky tanàna teo misy hôtely lafa tsy mampiasainy tihinareo tompon'andraiky jeto zay miaraka amin'ny responsable ny fananantany zay tompon'andraikitry mikasikiresaka hôtellerie touristique fa aminazy zany rehefa zavatry tsy hampandroso atsika de foana fa rehefa zavatra hampandroso zay ny hataontsika ka zay décisionareo proposevo fa rehefa zavatra masovaroaka dia validetsika zay any tsy resaka sirama ny resaka sirama misy olo ny occupé tanin'ny sirama ny zavatra mbola arindranay aloha amizao ny plan d'urbanisme dia mbola le taloha a vocation agricole satria nambony fany sirama ka io zany hovana io le plan d'urbanisme io mba ho lasa resaka habitat toeram-ponenana no atao après zay ampiantsonareo tsiraikiraiky zany fa azo matahatro nareo fa halamintsika problème tamin'ny sirama io efa handinanareo zao iny décision mbola misy taratasy andrasana fa mahazo matoky rehefa décision ho tsara aminareo ny zavatra voresina fa afatra amitsika responsable domaine topo eto misy be tsisy mahazo magnitatra ekeo hoe hamory ny vaovao tsisy lefa ao aloha bloqué eo hoe sensetsika ifampiresahana fa zay famorenana mbola manomboka amizeo izaka namarikanareo teny za rehefa manapakevitry anapakevitry tombotsony maro fa anapakevitry ndrikiny tena hagnasazy le tsy magnara-dalà mikasiky zay fagnasazina zay magnetsigny atsika ndraindray service topo domaine magnetsigny atsika ndraindray fanapahan-kevitry ny tribunal fa agnivo akeo ny tegna misy tany mbatsika amy resaka tany le olono mikarakara dossier faux mikarakara tany mandrava tanin'olono efa misy tanin'olo titré amidiny amin'olono misy tanin'olo milova idirany namboarany taratasy ka
Fotserentsika amin'ny antsika tsiraikireky retany misy olona regny sauf nagnamboatra taratasy fôry eto fa dia ramponjy ny afaran'ireny population tsy maintsy fafantsika regny zay no nametrahana ny directeur ny andraikitra ny audit inspection manaraka za satria magistrat izy io misy ekipa mafonja ao rehefa misy toerana misy litige tanin'olo mampitaren'olo nefa namidy amin'olo misy olo mitany karakara taratasy mahay manaova karapanondro manaova io fotratra regny ary de mimana hoany zay mpagnano regny ano sobety fisaka mily fasa fa soan'ny laky regny après zay hipody amin'ataoko ny taninao aza matahiko ny amaraparagna azy za moa taloha araka ny teny monsieur le député teo isan'ny numéro 1 amin'ny fagnenjaina dahalo zay tany miasako zone rouge lasa blanche satria za kofa miasa ary tsy misany manampy ny malemy fa maninjiky zay milaza azy matanjaka manapotiky ny malemy mitofan'izay koa zany tsika amin'ny resaka tany taninao io lovanao io no sasany avany miseho azy hoe mahay panjakany mahay fitsarana mila tsy fitsarana tsy hoe fitsarana jiaby manano zany mahay matanjaka mahay olo manambola tonga de manindry iatovatsika regny population regny mihitsy tena hanamparako ny fahefanako satria ny malemy koretinao zay mafanjakana amin'ny fanjakana manampin'olo malemy koretiny ndraiky olo gasy raha tsy natao zay mako zany tsisy dikany mafanjakana amin'ny fanjakana ny fanjakana natao hiaro vahoaka hiaro ny tsy manantsika zay matetika tovatsika resaka droit de l'homme io ny dahalo mpamono olo ndraiky iarovana fa le olo ny vonono tsy arovana contraire an'izay nena contraire an'izay da iarovana zany atsika tsy maintsy hasesitsika io rehefa mandeha io tratra reky le mpagnanognano faux usage de faux reto mikatra ny akamaroan'ireo milamy ny fiainana atsika ny terrain communal zay nangatahany monsieur le depanina teo misy degré zany nataony fitondram-panjakana taloha nanampy monsieur ka efa hiresaka zay satria any amin'ny décentralisation izy io amin'ny ministre ny intérieur de hiara-iasa zay kileveny izy io faran'izay mamaky monsieur le député fa amina tokana persuela iny vote ny farany de farany fampandraisana anjara vahoaka petsaka ny toerana rehefa tsy many fahalema de manangana ny atao hoe tina pokon'olo ny tina dia rafi-piarahamony zay ny fagnaraka ny fomban-tany fomban-draza entiny handrindrana ny handrinana fiarahamony alatrao misy ny tina faminan'olo dirany tina resaka dortalety dirany tina fa mahagaga magnino ny aditany tsy dirany tina nefa aditany tegna mahatonga tsy fandram-pahalema ka andrafitry volavolan-kevitry zahay ho alefa ny fitsarana ho homologeny ahafahatsika manangany komity tina pokon'ologno iadifina amin'io aditany rehefa mitsangany io misy lera idiran'olo forcé alana tsy afaka ny mifananany vola atsika dina pokon'ologno halalaka amizay hanentina hanombotra zay rehefa homologeny fitsarana zay dia azo atao sahala amitsika
Voluma raiky fa hokan-drivo mandeha mangalaza afaka hanavoarahatsika ary hiaraka aminahy anareo nimana fa tsisy raha tsy ilana zay aloha zany amin'ny ankapobeny ny resaka folo fa fanombohany raha ny antsika io fa ny siramah zay matokisana rehefa tsy hoe izy io ary misy tany zay nirefesin'ny vahiny maro dadasy be etonosbe ka efa anaty manao négociation zany zao fisebevany vahiny io tany aminareo Suela zany orenareo zay ampatsivoko farany fotsiny resaka vidina tany misy aloha le titre mandeha manoka izy familazany directeur teo fa misy le titre fobe eo atao de mipireto commune raika problème tany zay ao iarahana amire mandreny iarahana fokololo mamarika azy amoahana titre miaraka sahala amin'ny ataontsika eka zay zany tegna ho ataontsika amizay mba ariarabiny fogna ny directeur sotra tompolahy mankasitraka isaorantsika ministre ny aménagement du territoire ny général Lilson de René Roland nagnazava izy mazava volagna anazy fieziko helihely fo le problème ne monsieur le ministre aux aminao ampodiko aminao ndraiky ireo ratsamandriaka apetrakapetraka anareo gauche droite karaha tendambo aby reo ny mamony zay hentanàna io reo de délégation directeur tsy haiko avocat tsy haiko mapaza tsy haiko nindreo reo ny tsy magnara-dalagna monsieur le ministre ny volako anao teo hoe resaka Montpasso ny volagna zay za tetitsela iza la gnilanao io ny tompony problème ny Montpasso iben tanànane ndraiky azov zalahy a Montpasso tompony andraikitra io CLB comité local de base ny Montpasso iro ny mizarazara tany a Montpasso monsieur le ministre anao tsy mila mandeha lavitra ambarako anao ny marigny baka io aviandro vahiny baka Andilambato manjakanjaka amy taninay io iro io OMC abro monsieur le ministre anareo ny raha zay fa anareo jiaby magnasakody-panigny azovy nitsangana tamy problème sakatia nagnasara ny zarazara ratsy nanjary tary be tanànanay azovy nandeha nagnamia tany masigninay fangalagna fasiky tany andivegna mpanjakanay nosy fa ny be ny tanànanay monsieur le ministre mba oka zalahy mba azafady aminareo mpitondra fanjakagna anao ny volagna teo monsieur le ministre hoe tsy ekegna eky ny dahalo fa ho samboro sambora ro ko naviany korontagna tany aminay io boko nisy volagna anao tiako nataonao ministre hoe amy resaka tany sirama bravo monsieur le ministre tirako voninkazo anao ndenao mbola velogno iro io fo koa tompiny fizaragna tany amy tany sirama DG sirama amizay mody fanigny mody toragna tsy haiko izy natoragna domoy fa ro jiaby io ne monsieur le ministre complice jiaby ro io fa za nagnotany anao monsieur le ministre zavay tsara be le hoe vahiny avy mangala tanine vahiny boka maro karazana
Za zao koa nandeha Toliara agny za vahiny. Za zao koa nandeha Fianaratsoa agny za vahiny. Nefa za gasy. Za zao baka andafy aty za andeha ody agny andeha vangatany za vahiny. Nefa za gasy. Ke le vahiny tianao volainy monsieur le ministre azafady mba azava tsara be fa aminay Mbarobe ao misy karazana roe vahiny. Misy vahiny malagasy ao ary misy vahiny garamaso. Les oreilles. Vozongo. Iro vahiny aroe ro manjakanjaka aminay ao. Monsieur le ministre, ino aviany reto OMC ne reto manjakajaka mandeha mitsanga mitondra polisy zandaro lera mandravo tany tapasindava ta madiro kely jiaby regny parce que le ongina avy aminay eo tsy andeha mely tegna fa andeha andravagna tanànanay. Palmitra zay. Le ong koa monsieur le ministre tsy topo tany. Ndre izy ndre vadiny ro re samy tsisy topo tany Mbarobe. Fa ro navy eo nivanga Palmitra agnano l'hôtel ro nipetraka ro boko mangavla mandrava. Reto OMC ndraiky reto olo apetrapetraka anaro reto ro karamendro pesos. Magnodigny tan'olo olosin'olo agnamero pesos. Zegny raha misy aminay ao monsieur le ministre. Zay volanko aminareo zay tsisy mpagnano gazety. O tsisy mpagnano gazety masaky mivolagna zegny Mbarobe na faritry ny Diego igny. Anaro amizay agnabo agny antondrasandro vandy. Ah monsieur le ministre, ah monsieur le président, torandro toraka blon 13 tseko 14 tseko 32 naro toragna rio marigny raha vola vahoaka tandrignesa. Fa ro koa ro olo membre de délégation petraka anaro reo monsieur le ministre. Requin ro io voalohany mamony zay io. Zahava baka raha mandalo amin'ny domaine ao zio. Ah nampalelo zahay. Ialako tsiny aminao ministre fa volanko lera. Monsieur Anouar, Zandrila Anouar, Asidilako Anouar. Mangtany anao vahoaka na Mbarobe fa igny tsara nisy problème taminay to receveur de domaine. Fa nahavy ro milagna dosy zao parce que iro olo petrapetraka anaro reo monsieur le ministre. Raha koa fa tsy malamalaka amindro tsy azahoandro pesos amorognandro dossier olo. Zanakanene igny. Anouara zanakany Mbarobe. Miangavy anao za monsieur le ministre aza doso izy. Préfet-ne adosoa. Zay managna olo atokisanay petrakanay amin'ny préfet-ne io. Sabatin. Izy koa pagaly fa tsy nety aminareo monsieur le ministre apitra io Sabatin. Zanaka Mbarobe igny ary mavita maly io mitondra Sabatin. Fa préfet-ne io basika. Raha fanalohane zo fa tsy ampodiny ambavanay iky. Miangavy anao monsieur le ministre. Fa io nampiororo zay eto sakatia. Mitsaka rizy mitondra cagoulé gendarme, police sakatia. Video misy agny. Zegny ve olo andeha tokisanao andiasa ndraiky anao monsieur le ministre. Ataoko fa olo be managnaja anao. Respect mon général. Les leçons de René Roland. Tandrignesa zay vahoaka. Resaka tribunal ny volagninao teo. Izy fa ny volanko anao teo. Io zalahy maître Ruffin io mandidy manapaka amin'ny Mbarobe io tribunal, gendarme, police, même la mairie, même amin'ny fiarahamony. Adoso aminay io azafady. Alfasa mody izy aminany Ambatondrazaka agny tany naviany. Ke anao koa nagnazava raha jiaby teo igny. Merci. Bravo za. Fa zao izy. Tanao nao nivolagna tandraraiky igny il y a quelques semaines, quelques mois nao nivolagna. Mbola resaka tany nivolagninao tamizay. Nangataka taminao za monsieur le ministre hoe nay matsotonaro ordonnance pour être sûr mampandroloa zay hetopy tany
am'fanagnana ne lovane raha volagninao regny. Parce que boka transition nambarako teto tsy afaka agnano lalagna ny décret. Fa le ordonnance am raha volagninao jiaby igny ataova monsieur le ministre. Tegna angatako aminao. Ataova. Fa io koa tsy ataonao fa anao agnazava karaha io fo. Samby aketo atsika oziny tsy mikoafy. Zegny raha misy monsieur le ministre. Io tsy vitany Ambariobeza raiky, Madagasikara jiaby, ro olo misy lelaka minono anareo agnabo reo magnano zegny hoe wa aminareo reo minafiky misoalata ro io ro koa fa havy io. Ataondreo tsindria fa lavony vahoaka. Ary baka amindreo fa avy tany taratasy baka Antananarivo mangala tanin'olo. Taniesa vahoaka monsieur le ministre. Tegna ikeko ary ankasitrako volagnanao jiaby to. Fa za baka ninao volagninao hoe izy koa tany mena ataonao hevitra solution izy mivadiky malandy amin'ny filaminagna zegny. Fa naka koa raha koa tsy marigny monsieur le ministre. Nefa nanao ny volagna nagnazava igny presque 20 minutes anao ny kabary. Fa koa mbola mitohy ny fagnanaovandreo izy amin'ny Ambariobeo na amin'ny Diego na Fatra Diego igny ke za marigny vahoaka amitete monsieur le ministre. Anjary anao edy koa zalahy baby zay. Fotony anao ny volagna dahalo mamono olo tsy migadra aminay raha zegny marigny. Fa ny olo ny voneny dahalo ndraiky gadregny raha zegny marigny. Ke tsoa ivadiko koa volagna baka eo ke monsieur le ministre olo be ajaiko anao ary tegna ajaiko. Koa nisy donc général na mbola anao colonel tamizegny. Fifamalenareo ndraiky Florence zany isany nanognanao ary nankatianao ary mbola mankatianao. Fotony côté karazana. Za tsy volana za tsy te ratsotsiky. Non, misy ratsotsiky tiako, misy ratsotsiky tsy tiako. Fa noho ny anao côté karaza. Za manognana. Fa oka monsieur le ministre, aza to kobaka ambava le raha. Ary aza ambesagna hela. Iro olo apetrapetraka anareo aby ro. Délégation, délégué io, tiako nino, iro io ne miretsy kombakomba amindreo vahiny mpanambola avy io e. Idirandreo forcé. Même OMC reo volanko aminao, monsieur le ministre, reo ravagna koa reo, fa reo tsy mamango aminay io. Volagna anao resaka tany Sirama. Oh! Anao igny tsy tokony nandeha lavitra. Za tsy malegny olo eto. Fa tany Sirama ho anao. Tragnony député-nay io tany Sirama. Azo tsengy misy taratasy. Tsy haiko ny ananareo zara taratasy io izy amezanareo. Fa zo tsengy misy taratasy. Io tragnony député-nay io. Tseky raha afa planto tio. Ninazy na origny aloha nataony stade-ny combat moringy. Magnino moa? Raha karaha regny acceptegna monsieur le ministre. Agnisan'ny managna tany mopaso zarizarendreo io ne io. Ben tanananay io. Tsisy raha sitriketo. Raha marigny. Ke donc isorako volanko, za tiako olobe mivolagna mazava karaha igny. Rentany re-pirenena ary tamin'ny atrehany vahoaka karaha igny. Fa zao izy monsieur le ministre, za mizahanao ary za miambigna anao koa. Parce que anao napandry tany rozy, za ndraiky iambigny tany rozinay io. Andeha etsaka. Resaka sakatia maragnako izy. Idirako amin'ny koragna hafa. Monsieur le ministre, hitanao anao teto na volagna io sakatia io zany volagnanao hoe na ino tsy ataonao ordonnance raha nivolagninao io. Baka mampandry loha zay sakatia. Fa zay sakatia mbola tsy niko mandry loha ziska niany.
Ary za matoky fa losin'ny tsaka anao zay sakatia normalement tokony hitsaka sakatia anao zay tany boka anareo zao karakôry koa naizany zokobe raha za fa nagnambaranareo Madagasikara io misy olone karaha ataonareo amy gouvernement nareo mametraka olonareo eraka Madagasikara zay koa amy gouvernementanay koa zay manana olonay koa eraka Madagasikara. Ny tiako aviagna monsieur le ministre anao koa andeha sakatia marigny tany masigny zala sakatia io parti mila lendry leongy io anao boka nivolagna teo hoe ho foagnana le bay zay nanagnany GML Green Madaland leongy ane topiny Green Madaland io oka zava aminao monsieur le ministre io topiny Palimbity io mila angala place ne sakatia io tany masigny io anao boka nivolagna monsieur le ministre hoe ny tany zay misy ponina dia oka tsy ho ravaigna fa ampela amenga taratasy ro ponina mipetraka amle tany. Monsieur le ministre dadilaindro fokon'olo mipetraka sakatia ny fasandrazagna andro ne sakatia io iro zio koa andeha taonareo karaha zegny adosondreo io ro andeha ero ndraiky fasandrazagna andro andeha kahoanareo amy caterpillar koa taolagnan'olo maty fady zay nosy be magnokatra ary fady zay mamadiky fa nareo ndraiky koa gna forcé kana nataondry zala taloha teo regny io koa nareo mibabiny taviny fa izy boka izy mahazo ro araiky igny agny tribunal tsy mety may vita ndraiky nitady psychologue araiky agny nilefa tsy carte d'identité sans papier à Dubaï ba miangavy le monsieur le ministre mba mikoragnana ro telo ataoko faefatra anareo président azovy anareo telo anao ministre ny aménagement territoire ministre ny tourisme ary ministre ny intérieur fara amin'ny Ambaribe eo ny malotony eo maro ko sadika maloto aminay eo maro monsieur le ministre ny garamaso ny malagasy vahiny samy magnano zay dagny kibo nosy be nanjary Sodoma Gomora tsakotsako agnaty lapoaly zay tsy madigny pitiky zegny fiaignana nay vahoaka any Ambaribe raha tsary nisy tamy taninay monsieur le ministre Kenyany anao nagnazava raha jiaby igny za tsisy raha maro angatako aminao ambilazana kanay amy domaine hitondra domaine nay fa izy tsisy raha maloto nataony taminay vahoaka any Ambaribe fa iro mitady place mitady saison mandoto izy atsika jiaby ane koragna tapiretolona hoe oka manomboka zao zegny le olo mba zanaka tany tompony tany mba mitondra tany amle tanàna anazy fa magnino andeha adosonareo olonay ampilahy chef mba rehareny Ambaribe mba managna zanaka anay zafinay asidinay raha lainay mba hoe chef amy tanàna anay fa izy andeha atao tiako adjoint tiako deuxième adjoint tiako nino receveur place nazy ambilazy receveur amin'ny zagny ambaranao monsieur le ministre parce que non tadra marigny izy Jojon zay personne hoe okany marigny aboka amy domaine ony misy madame zay mafia fa roapolo taogno ny asany aminay io mafia olo baka antignana agny izy madame Clotilde mafia io monsieur le ministre adoso aminay io koa io madame fa io koa tsy adosonareo dikan'zegny miretsy kombakomba nareo ialako tsigny dikan'zegny le jaune rouge avadikinao jaune blanche igny tsenky tafivadiky matoa madame mbola mihodikodigny eo karaha zegny koa ingay maître Ruffin adoso aminay eo fa io mamparozy tanànanay ke zegny izy misorako anao tegna isorako anao monsieur le ministre mitondra fagnazavagna igny ary mbo ampodiko matetiky izy igny amin'ny
miranakao za miala baketika fa publie koa raha koragnanao niany fa ireo magnodidina nareo monsieur le ministre reo no mafia aminay reo mandrava mandafranay ke anao koa ndesaka tia miala tsigny miala fondro miala satroko amin'ny farihy 12 masigninay io azaky tianareo sakatia azaky tianareo no saranja azaky tianareo no simitsio ampidiana amin'ny vahoaka io madame volango aminao amin'ny iny domaine io tegna mpagnodikodigny taratasy fô ndraiky mpandafitaniny Ambaribeo aloha bokako ny marigny ary io mampitomagny vahoaka ny Ambaribeo io madame ministre Adsozo karaha nataonay zay ndraiky niany ary mbola mitaky hoe Adso aminay io préfet io fa zay tsy mila io fa empaka tofoko zay misy olo atokisanay io Sabatin zanaka Ambaribeo zafiny Ambaribeo ary administrateur civil mehe miaragna monigny aminay mehe mankatia zay apitra io izy angatako zegny anareo zay boka zagnarin'ny Madagasikara zay vahoaka mangataka fa nareo tompony adidy bon tsy ataotsika lava koragna idriky amin'ny tapany faharoe sady farany za amresaka yak na isambo tsy hetany fiaviagna ndraiky tany andehananao io zay naviako tamy voalohany za tariny volagna hoe tandrifin-dramo asty sa fa programmation nataonareo sa iny tsara be anjaranareo mamaly fa ifiaviany eo akeo io tsisy olo nahe zegny olo nagnotanianay jiaby Ambaribeo mapagaga maventy zo comment ça se fait tsisy olo mahay fiaviany daty naviany daty ialany en généralement kofa navira agnarany di navira na sambo izy na catamaran izy na voilier izy na paquebot izy na marchandise izy na conteneur izy na ino kofa navira agnarany misy raha kaigna hoe pavillon d'immatriculation zanaka omby tsy ampianariny milomogno za tombo tandranomasina misy raha kaigna hoe pavillon d'immatriculation iny ilagna pavillon d'immatriculation iny pavillon d'immatriculation karaha plaquiny tomobilinao karaha plaquiny motonao anao koa niala baka aminay Ambaribeo na province ny Diego de départementsnay anao nandeha Toliara fa direct fahin'olo Toliara tobily baka varatra igny baka Diego de tseko na DH na DI na DJ tomobily baka Tamatavy igny na AD na AG na H tobily no Tananarivo igny TH na TB na T tseko nino ke mahagaga isambo ty na avion tsisy pavillon de matriculation drapeau boriboriko tsy meko ndre za mizaha couleur ny drapeau tsy haiko hoe ino signe drapeau afarany eo amy queue-nany eo amy vodiny eo ary izy koa no nidriky amy station na agnatin'ny rayon araiky resaka ranomasina raha voalohany tokony ataonao miaraka midriky eo signe pavillon tanànan'olo atsangananao enregistrement c'est-à-dire izy tokony misy drapeau malgasy aminany parce que izy agnatin'ny territoire atsika faharoe izy tokony misy koa le drapeau pays-nany ahaizagna mi-enregistré hoe izy kony sambon'izay hoe fanavy amitsika eto
zegny ny atao hoe pavillon d'immatriculation amy resaka ranomasina ro ino marine marchande ao may raha zegny ro APF ao may raha zegny fa noho ro pesos miroly ro tsy mivola taloha ndray Royal Star miala riva aminay eo mipody amaray marandraigny izy baka ambon-tragno eo hoe toujours miaffiché fa amin'ny Oxmady ary fa i sambo ty ne tsy miaffiché amin'ny Oxmady or za nahazo renseignement hitanareo zegny grave hitanareo io sambo io i tsisy raha ezanao izy miala baka amitsika eo aia Toliara ande Toliara zo fotony ino basy Toliara igny basy Toliara igny donc dikan'zegny managna hayay zao hoe nagnino izy pakatay mipalapala navy amitsika Ambario be tsisy pavillon d'immatriculation izy miala izy mipalapala mandeha Toliara ora ino amizay asan'igny pavillon d'immatriculation igny antony nananganana azy igny voalohany atsainy volaniko taminareo igny afataragna hoe tany fiaviany ndraiky tany ijanonany donc raha roy les deux drapeaux tokony aminazy araiky zay faharoe ino antony le pavillon d'immatriculation mba hankamoramora ny asan'ny reto tompona andraikitra an-dranomasina na ny APMF na ny marine marchande ny resaka sécurité le sambo fatelo ino antony lagna le pavillon d'immatriculation ny transparence ny fagnajagna ny règle maritime zany hoe ny mangarahara amin'ny fagnajanao ny lalagna mifehy an-dranomasina fatelo zay faefatra farany resaka tontolo iainana an-dranomasina zany hoe miaro ny tontolo iainana an-dranomasina ahaizagna hoe fa anao donc ro raha efatra io obligatoire ilagna na sambonino izy na sambonino izy na sambonino anao koa fa nidika amy territoire an'olo tsy ny dadilahinao tsy ny babanao atsangananao pavillonnao drapeau tany navianao drapeau tany diranao jusqu'anao boaka io le anao koa fa niboaka drapeau malgasy igny adosinao drapeau nao mipetraka eo fo igny ahaizan'olo anao amin'ny environnement agny kotrotroro an-dranomasina io ay igny sambondreo baka Bimapay fa sambo tsisy zegny ke fa préparer sandra nareo Toliara fa andeha aminareo agny izy naka fa mbarako basy atiky kavagna andeha aminareo agny izy tsisy fivolagnana tsisy hoe avenir hoe misy sambo avy karaha zegny non fa lerany paquebo ndraiky avy anareo jiaby mahe paquebo mercure ho avy sambo mavety hoy izy tsy mikoafy hoe tragno vato be an-dranomasina zegny miefo mialatsigny tompoko mialatsigny azabadoegna zay efa zay tsy bado samy nianatra samy mahay taratasy samy baccalauréat fa filière tsy mira donc atsika za mipody ndraiky amitsika vahoaka azambesagna zoky be na Zandrila Joakim na i mon frère Fabre ny fiadivatsika raha amy tanitsika fa atsika azakadalen'olo azabadoen'olo zay tsy tragnony fagnahy ary zay tsy lampanijery fa izy koa tsika miaraka mitambatra miaraka mitsangana miaraka mitolona miaraka migrève
resitsika ny mpagnano maloto. Izy volagniny ministra Lilson teo igny hoe agnisan'ny nampandritany tany rozy ta Madagasikara izy indrindra tamin'ny faritra atsimo tagny. Ke eto aletsika plasinany koa atsika tompiny mba hitambatra mba hitsangana hiaro ny ratsy ataon'olo amin'ny tanànatsika, tsy vahiny baka Dilambato na vahiny baka ry Abimapery andeha kadalatsika amin'ny tanitsika. Azafady tsy ny Ambaribe zaraiky volagnako zegny, na anao baka Toliara, na anao baka Fort Dauphin, na anao baka Sainte Marie, na anao baka Babomby, na baka ia, ny fitambarantsika jiaby mitsangana ny andresitsika ny ratsy fa za tsy contre, tsy malegny holo, fa ajaza la tanànan'olo zay voninaka aja tanànanay. Besa raiky hoe ouais, ok, misaotra anao monsieur le ministre nitondra sy nagnazavazava taminay vahoakany Ambaribe, indrindra fa ho an'ny vahoaka malagasy izy igny ho anao fa tsy n'Ambaribe zaraiky raha nisy niany igny. Engane ka mba angatako mba ho tanterahinao ny volagna napetraka anao igny, fotony misy volagna zay aminay agny koa baka hoe olobe mavanty tsy doa. Ke zegny agnapitrako veloma amitsika jiaby amin'ny magnaraka koa.